Kinong yalam ke TMC hakajela harengkat kipat ba kathan pilang kata kila pelong ya kajingya ki hamadan kesnong mai khuli ka balong komsi benta banya snok tilang bat kate kajingya ki hadeli hakajingya lang ka balong hamai khuli lawan banya simbenta da uba James Lingdo Vice President ke TMC hakajela nangta ka Dr. Saralin Dorphang kertong ke TMC na mohati lembat ki wede kinong yalam ke TMC hajirang konstituensi Uba James Lingdo uloong baka parti TMC hamigilaya komsi benta ban kesan halor kajingya ki hadelhi kila pelong ya kajingya ki ha atli kijaka kata kawai hamai khuli bat kawai pat la pelong hamalang kona bidai kithan baki pai ba ki persya ya ka MOU ne ka soskular pun put hapleng ka sarkar megilaya ban Assam nakalian ke parti hagbangin ya kesan lang ya kini kajing dawa kajungki ya kata ka ba nuwengno ya kata ka MOU ko bala sign Apdeng niki artli di sarkar sejela Meghalaya bat sejela Assam. Tenda kalian jepok All India Trinamool Congress mentakasi hangni hapo maikuli bat hamalang kona bidan yakni ki protes hakaba nakalian keseng jungiru nilala ban ya donlang ban ya kersan lang yakni ka jingyaki jongki bat kawakam kongsan kolong ba hapo parlimen ki MP ki jongi kidan live sangot ki MP na Lok Sabha ban Rajya Sabha hangta bat ki MLA ki jongi unong yalam jongi ba Charles Pongrop Dr. Mukul Sangma ba George borok ki MLA kidan hangti hapo gali hakaba kinya protes nakbanta kani ke MOU kaba kin withdraw no na kini ki artli ki state ki wadon ki wala dep yasain bat ki jingkar pat nakaliang ke jongi kung ke AITC ru ni dawa naka sarkar pedeng baru ba yakani ka MOU kamde ban sign bat kan apswa bandaya kan ya consult swa na kipai ba jong snong thain kaba latin khu bat kijing simbon kijing e lawan ha kani kijing ya sign ya uni put usam bat nakaliang ka AITC kumbau leader of opposition jungi laong banginawan hakabor nyen scrap yakini kedi Iwan ban kersan ban ai sim lang ya kini ki paranong meghai jungi ki badan hang ne ha maikuli nangta ru ni ai kemen sim ki no bang ide bendan ru ka wei ka ji etli lang paranong meghalaya ki khasi ki jantia bat garo ngindon ka ju ka jingmod yeng tli lang namta kani ka jaka ka puta jungi ka balasha pengan no spo Assam ti tang katahi dan kemen sim ban kersan ya ki ban ai jing kersan bat mensim ki bang nilai hadu bekut nang ban kibur ke jing kapan mo nakaliang ke sarkar bahkan le kabala ban yarap ya ki breu jeni shahini thain boda kumka ma hatir midan ki jaka ki bahap poka boda isu te tang kata nilai se ka government kan nang ya skor mo ini kan sab ban ai ru ya ke jing dawa jong kini ki breu jongi ki badan shahini ki thain